Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Goes Kuba akan menuju ke Taman Rusa. Ya, kita lihat udara bagus, cerah, suasananya bagus begitu. Mudah-mudahan kita perginya selamat, pulang juga selamat. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita ini semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kita pergi yang selamat, pulangnya juga selamat tanpa ada halangan apapun. Kuba Goes Club hari ini Taman Rusa. One team, more action. Siap. Oke. One team, more action. One team, more action. Take spirit, be friendship. Sukses.
Tolong. Pak Jol, Om Jol, tolong Om Jol. Om Jol, tolong. Baru pulang dari Taman Wisata, suasana cukup indah sekali, membuat hati kita tenang, ya pikiran kita santai. Allahu Akbar. Yes. One time more action. Kita berada di Maimun Saleh, ya, Tugu pesawat Maimun Saleh. Sampai jumpa minggu depan ke lokasi yang berbeda. Kuba Club, Kuba Gowes Club. One team, more action. Take spirit, be friendship. Kita sekarang berada di lokasi Maimun Saleh, pulang dari Goes dari Taman Rusa singgah kemari, kemudian langsung pulang ke Masjid Kuba. Oke. Mudah-mudahan sampai di sana dengan selamat. Amin. Pesawat Maimun Saleh ini dipiloti oleh orang tua. Ya. Take spirit, be friendship. One team, One more team, action. more action. Ya, see you again. See you. More action. Ya. Be spirit, be
friendship. 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈랐었기만 Asik tuh. Wow, suasana luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Oke, sampai ketemu kita minggu depan. Minggu Ya. depan. Akhirnya pada pukul 12 kurang 15 menit kita telah sampai kembali di Masjid Quba. Ya, ini berkat doa kita bersama. Akhirnya perjalanan hari ini dengan cuaca yang sangat baik. Terima kasih. One team, more action. Take spirit, be friendship. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Dah.